Munini wa gavana kaunti ni MERU Mutumantu Ithingia augite gavana wa MERU KAWIRA Mwangaza ategutia giti kiu kiawe ta munini wa gavana kiaria mathikone nterechie gembe Ithingia augite bu kinyani butumite akaremwa gutethia mwingi ukurukira giti kiu mathikone ja mututiki Charles Ndoruru atongeria bangi bajukite kanya kwariria ngwataniro ya MERU na kuga ni batere kuoneka kenda kuoneka witi na mbere gukone skuru ya gembe campus atongere baba baugite kuri na mubango jo kumethia skuru ya kiubundi na utea untu bugite bakageria kurigiria kenda itweka university na yumba kuguna kari Marion Karuge na atotariria ni kiri kiongwana kia kuingeria mwiri yo mututi Charles Ndoruru kira kikubwithikite wondini akiego ya ntubochu gicioni kia ubunge kia Gembe South mututi Charles atete utoro kumania na murimo yo kansa na aratongeria wa mona kariba usiumiritie ario munini wa gavana Mutumantu Ithingia mutetheria wa mubunge wa icio Peter Munene njoro ya kumenyera rera mwenda mthika mzalendo na bangi babaingi kwena thina twineo ya murimo yo kansa. The cancer burden in Meru County and especially in this region, Ûgambi, it is scaring. The data that is with the government, national government, the statistics that are there, Ogeta Kenyatta National Hospital, all the centers ira manage cancer patients, ekaraya kamurimo yoyo eywa mumeru ake itokwira ngai atuibirwe kiawa turite thine neu iturombe muno clergy. I'm one of you. Iturombe sana mwathani aturite in this problem ya kwithira mumeru na muno antubembe nitwe twina thina ya murimo wa cancer. And then again as leaders we come together na tuchiurie ni bana ba kwa kenda athomi ba this region kenda stakeholders ba health be ya together to thwania ne atia tukairia more people bakwa bakiariria utongeria bwa thirikari ya kaunti ya Meru muno ngucanio cia mpathu ira cietete na mbere munini wa gavana Mutumantu Ithingia na ukiririte munene wawe gavana KAWIRA Mwangaza na kuaburu na mwanirite kirite kiraromerete na ati utekinya muntu umwe andikithitie aritine kiu gite kia deputy governor kekethira kitiumba utethia gite kiunte kumenya kethira a Meru tugetikiria nteto yu iendelea ikariu nontu babwe buwa muriongi kwina giteke wetwa kia deputy governor Mutumantu Ithingia kitera andika kinya mweri wa barabara kitera andika kinya watchman wo karia thoko na bakilishe the entire region na toa contribute our votes na toa turarukire inda ito wetia maendeleo in this region, ito wetia maendeleo in Tikania region, ito wetia maendeleo in Imenti region. Mburi na theneri thina ingavana Meru kwenda kwa mas all the power around her ate kwenda kushare na deputy governor, ate kwenda kushare na MCA, ate kwenda kwa accommodate anybody or anyone. Arenda the power, the resources, everything siethire ne around her. The rest ibakare ora bakara makura nethira akimenya atiri uteka umo katiumawa. Who knows mutuma royo atomba kwa deputy president wa Kenya, who knows atomba kwa president wa Kenya. Kwa antu beto turombere ni Meru County ina thina na ibonge kura ina thina oni antu bainde baichie indara cia mutuma na thimo direct wambara ciro thai kinya mwakuro indara cia no kinya thaino wambeta kambo na ngaweta community kaura no ngaweta nkawa ni mama kana ngwangiriana kwende community ere ha atongeria tutongeretwe ni CS linturi turinganire ngisapoti deputy governor uti antu bomba kwaria bathukene bomba witethia keki ya county ibati kwayanwa mare athatu ya Meru County lakini nakuo kukethira antu bayene
kankwendro bwira tukaria twikaya sua ni aramutuma kuria MCAs utiira mutaratara bari nayo yo kuthuranira budget ya mwaka yu ni kuguna ward cionthe kutina mpatho. The county assembly, they are in the process of doing the budget for the year 2024-2025. Neba allocate resources in our wards. Nikenda ward ya Antobo Chokiegoi ward itekedreti nyuma ati NONTU deputy governor umete in this ward NONTU mheshimiwa Kabako ate ku supporting governor orikuo, whether you are supporting or you are not supporting. Anto barabara ingire kura ibabatire kuona maendeleo. Anto bakiego ibari na barabara yetu Kathera, barabara uni eterwe. Anto bakiego ibari na project ya Ruyi, project uni eterwe. Anto bakiego inibari na thoko ebatire wakwa, thoko uni eterwe. Simply because mutongeria wenu ariuga anto bakiego ibabatire kuona their right development na gutethwa urababatire gutethwa nontu bakura cienu. Na ukonye skuru ya Gembe Campus University atongeria babariwa economically, yani nyumwe kia kwea kinyana batu kuwa dathai batena ngugi utithira tena ngugi nontu ikandika antu baingi, lakini gankwendro bwira tukarea ukula metho tukarea kuwa tutikwenda ndi ndo bwakikishira tutimiona inkumenya kwina already mpango nontu batu tuachunguzi kinyethira twikuraya kwina mpango yoko abandon university ira yethwe tiveti nontu kurirwa utinai ithaka kitikwana na itukuona university imwe nontu Nairobi nara kinya sie nyumba mwe ngoroba. Nkiripotera weru weekendi kuma Kiego ya Ntubochu Igembe South, Mbito Marion Karugi wa Kinyua.